Mubalizi w'ebitabo bya gavumenti alina report gye yafulima eraga nti train ebiyumba ebikumi bisatu tibiri kuboneka ku Uganda. So mwe Mulwanyi baye wemwe kaget ngeri ekiyumba kya train nga bachi parking emiyando w'enumba daimu. Bambi tutegeze ku ife. Mudofu zedi kukobe. Renava ku Uganda. Ebiyumba ebikumi bisatu. 300. Uganda. Kino ndi tichaida na mawu. Nirena ya Ghana ngaba Uganda Rail Corporation. Bali kunoonya abasada abayibye emipira gya train. Emipira gya train. Aye nga kabedeka. Akantu wa kiliyawo ayo jaguvugira. Ni kene tikabedeka. Kalimu ekiro nga bitano. Aye ebiyumba ebindi byabulira Kenya. Ebindi byabulira Kenya. Ebindi byabulira gano Uganda. But of course ebiyumba byabulira Kenya. Eyali mudiru eyo muntu munene ino mu government muno onsini ngalo kwogera na lwaki to mwogera omukyalo ne yali akulira oyomuleke omukyalo yali akulira lwere nani mwogere ko boti Mulwanyi muvweko omukyalo yali akulira lwere nani tini mukyala kajina kino oyo omukyala kajina yali wachi wangudo bali kwenda aide atwinonole ebintu bino tomana yakabanga aninga yabi parkinga but of course kitwidiko njasubira nti ali kulira board ya Uganda Rail musoga munaife Msadota muta mu bintu bikaire ya kaida mu bino bya bikaire nze musabanti aida kuida ainongole kukwaba of course woja mu office oyagana mu report anti yete Msadota muta mu bintu bikaire balaba abikola bena baliyo bagemagane ni police babanonerezeku ona atali Baba kai baje bagesi bakola waliwo ebintu bingi institution za Uganda byezitekeddwa okubanga ziyigira ku scenario eno olunaku olwalero bwobba enguudo za rail oba empanka za rail ne bakusanga nga olina gy'ozitunze gwaguze bakukwata naawe atunze bakola ki bakukwata ekintu kino twagala kibe ekyokulabirako ne mu institutions endala nti waliwo abantu abali kwetala abali kubba mita z'abantu ez'amazzi mita za national water naye institutions zino endala tezitaddeewo tteeka sebo ku water gena okante weisira zena aba water bene n'abayiba mita nino obudulizi towakana take from me ninza kyogeire era tujja kukyetondera mu n'akatono lwaki oyogera bw'oti omuntu duzi emafiro omwezi gwe tuli mukuno aba water baida mu byambalo byabwe bya water baida ku neighbor wange bamukoba nti ayiba amadi bakubira neighbor wange bamukoba kwenda milioni meka 5 neighbor wange yali yaidi manager wa water yamukubira iso manager wa water yalumuka yaide emafiro mai neighbor era bandaganawo ngandi kugera naba abayibya abayidi okunaga mu neighbor wange bwe babona banonga bayide balumuka oli kumfuna abasada abo mbayidi amaina era n'ababuuza bana abawoota bambuuza nakandi kogeranga ni bano abawoota banaimwe banterereze ku zena pipe yange babere bagisika eri kulinkinga abawoota banko banti abo bayibi era twatwidde kubagema aire bankakasa ati ayibona bakola mu water bakolera masese mpegano obuzibu obubaawo water ye eta abantu mbitundu wakati Mulwanyi ojakola waluko iwo ojakolere kati kyoko bantu muntu wa mulindo n'atwala mita ekintu kiri kimu kyembadengezako driving ako point bwana Mulwanyi kwe kuba nti tusaba national water etekewo omutango nti singa oleeta mita y'amazzi okugitunda oba naawe agigula bwe babakwata mwenna babavunaana mita baditunda anti mpegano mita baditunda n'oditunda mu dino mu supermarket bana abakola ebya hardware nini mu mita nti wote kuweeyayo gye beeta main mita iwe nga Land Road bw'obanga olina enumba ed'abapangisa osobola okujja mu hardware waagula kye beeta sub meters obumita obutonotono obwobona aye ate mita enene ya water bwebulawo kisoboka omuntu okozesa sub mita okuba nga amaadi gakola gabaako bino ebintu byera bibairewo eyo rail emuli kwogerana ku government yataawo special police eya rail eriwo yo police nga omulimu gwayo Mulwanyi special police ya rail ayera abantu bakayiba n'amasanyalaze bagabba nnyo mu ggwanga tuteekeko special police ambaire ndikulaga Rocky Sokoli